Alhamdulillah ya Allah. Ay Allah mesti ridho mah nyampurkeun. Ridhona Allah, ridho hamba Abah Allah. Bukan aku naga. Tuh, jajak sirah. Padan. Ulah eta mah ubuhan. Tak, eta penting pisan sok. Super tenang super. Tepela. Punten padan. Supados nyeukeun ke surga sasarengan sareng Pak Ujang. Nu kieu sami warnana. Nya, ditebus saya minta Pak Ujang teh ka surga. Ku amalia 100.000 insyaallah dijamin bakal datang 100 juta. Amin. Allah moal cilok ku amalia Pak Ujang sareng Pak Ujang mukul itu nya. Di Pak Ujang mukul apa tinggal di ibuna kitu teh mohon. Insyaallah mohon. Padan Pak Ujang laguna naon bade naon ya? Anu seneng Pak. Ih mantap. Hoyong bulet we. Bulet. Bulet. Ayo. Permintaan lagu dari Bapak Raja pada bulet ya. Iya. Eta bulet teh hiji saalbum sareng kuy jadi permadani laguna teh. Oh bener disatukan. Iya, itu teh saalbum tadinya. Ya mau ya berarti alus wae baju naborong bintang gitu. Beda aja aing. Baju hidung mau nyawer. Poek. Boleh. Wajib. Siap ya spesial buat Bapak Cian. Bulan favorit nanti Bapak Ujang. Yang akan Neng Penny Alis Pak. Mudah-mudahan tetap. Pangkos nganter Pangkos Surabaya.
wujud. Oh iya wujud tuang aja. Ada mugia katampi baca.